Mizoram sum din munle sumen kol nati hi voinia ka topic min pek vi kania kan ram sum din mun hi thate chiam anilo ti chukan sheveka sarkar thar alo piantak awanga thathut po ani boklova vaibel che sing khat sang ni chuang liability nei sa in kan lu puya kan GSDP tanga thirin sarkarina asumin dai lo na puk nge ngai kan ti mai thin fiscal deficit hi 3% apo kan la khung lei thei don lawak chu wang chuan sarkar thar apiana ati masak bera khachu hemichunga khung ngei tura han siam kha ania sarkar thar tir atanga sum han lom lian deuh kan sum din hun han sei ka han du le power bill ama sebera kan chief minister kan finance minister ina ngai poimo mawangin kan zui na sa achan chu kha le chen kha sum le pai tlang ti hek tulian berle leiba mutan lian karena thim don voina pek lo chuan ti ngai reng deuh ani awang khan chutiang chuan kan han bo suya kan sarkar lim atanga voini thlenga electric bill atana Mizoram sarkarin kan pek chu to za thi vaibel chezali somli le pariat zet ani manane tharuk sungin hi enga tinge apoimo kan ti chuan he tatang hian june tha bill kan pek khan surcharge kan ti thin a hun tiam chunga kan pek lo wanga kan choi bel thina kha apunga kha pek ngai lovin vaibel se somkwa pakhat kan clear khan noi somnga pariat zet kan hum phato chuan July ni saria bill kan clear le khan vaibel se somthum paruk kan pek le khan ba po soi man ni lovin kan clear khan rebate kan chief minister ina alo soi fo thin kan nei thei turani atia kha noi somthum paruk le sing ni sanga awai khatna tan rebate July kha khan kan human to ani adot le chuan healthcare bill kha kan soina sa vaibel se som nga zet mai vaibel se som li le sumda sa budget allocation ami vaibel se som kha hloma pek chu aloni ta sarkar sumda tlingkhom korpas fan vaibel se zani le panga zet hi korpas fan ala oma bank sang sanga fixed deposit da ania chu quarterly in dividend ran thleng thina heta tang hian vaibel cheli chuang zet pek le ani to bokani healthcare atan hian tin hemidot le chuan February le March tha sang ni som hi pali khan pension le other retirement benefits kan ti ho khatiang tlingkhom kum ni chuang te lo tlingkhom lian tham lutuk om to kha kan hi ang zong in an sum tho chua kum som thum som li sarkar ta nan nan hlan to nuwa pension to nuwa dam lo mang ang te om kha mu thei lovin thei patop chu ania heng jinga treasury tanga bil tang hi February le March tharingot khan vaibel che zani somnga paruk le noi som sari panga tezet mai pension kha hlomin chua ani ta bokani thlan hi chungin chuta chuanin tuna hian ba tam lutuk om to lowa normal kan kal thei kan be se ya backlog kan ti department atang tang ni lo treasury ngawa process awanga tang hi August la chung chuan ngai to lowin mumal takin pension te hi kan pek chuwa ve thei to kan be sei boka sarkar hian malak atuma huai sen angama ke deposit kan ti mai kha a thei pato pa liability ti niam atuma malak na tur po kan la sei tu thau tura ngai ta ila December sang ni som ni pathum nulama tanga ke deposit atang bill kan lak so hi vaibel che zali som ni pangale nuai som ni pakwa te me tling to bok ani chung chu tun ma sarkar sum na tho na lo la tang si le bil tang kan ti ho khang kan pek chua kha vaibel che zali som ni pangale nuai som ni pakwa zet ania hemi chung hian GPF kan ti apo provident fund mani sum ngei la chuak turan har sat je te sia in le sarkarin kan pu ka market rate aya sangin apung kan pek reng hi kan tan liability ani lian pui ani sarkar GPF kol tu na puk zo vek te hi har satna ni ti shein chunga chuan thei patop chuin hemi chung zonga GPF tharuk chunga GPF atana kan pek chu zong hi vaibel che zathum somnga pakwale nuai somriat pakwa tlingman bokane chutiang chon GPF tang tun mar satna nei thin te melkhiat nei ngai nia kan ngai thin de khatianga signature ngai nia kan ngai thin te mane sum le pai la chuak tura parcent lo la om nia ngai thin te kha about to kan be sei boka complaint kan dongri talo ani tun mai mai a hian tun ma lo tang thin contractor te boy pui PMGSY anti ho kha mars tharal ma khan vaibel che jani som pani kan release felvek man boka an account ta oma tu naron lut le thar hi vaibel che sob za som li pakwa le state matching share som panga hi release le ani le to boka chuwang chuanin hemi pia lama hian MLS som li te MLA fan
bial me puitinan ka hlel em ve model code of conduct awang te a harsat na neya chiat to na mun sang a thlen chung po kan man theilowa kha chief minister ina ngai poimo wangin tun tuma khan vaibel che somli zet tum khata aloma han pe chua nile boka heta tang hen kan hriat thei tura chu thlatina chuak nge ngai hi kan lo chu tin kan ring dewa hei hi khoi ange kal thin kan ti kan ringa khata sarkar na thokte hlo le GIA heng bot neu te akal te le wages kan ti MR le PE te hlo hi khata chuak zong hi awa in vaibel che zathum som thum vel zet atling to boka heng ba ka hian pension a chuak ringot a hi pension hi mi sing li sang ni vel la kanom me ka chung te awang chuan vaibel che somriat pahni te me mai thlatin pension te tan hian a chuak bokani ti kha kan se theo me chumini chuan khata chuak a hi vaibel che di som di ta hena thlinga power leinan vaibel che somnga do na lo nia zali zanga somnga fiscal space kan nei thakata income kan nei le expenditure kan nei in thauna hi vaibel che som thumvel or a om thina ni chutiang kara tanga management ti chu angai awangin kan finance minister malak na afak om takzeta prioritize asiam te hituna hen ara kan hu chho mek bok ni in alangani chuan adot le chuan khang kan indai lo kan nei ve fo don ni khatizak pek chu angai kha chuan kan sumpuk te soilaran thir ke mangai point ka soi thina chungte awang chuan in thil tam tak tlang taka han soi tlang hi a tha in ka ria OMB kan ti mai open market borrowing si kan sarkar tir atrangain nikum hlui financial year khan kha chu budget lo da sa le puk turati anina chungin budget estimates ain vaibel che jani don in kan puk klema chudi chungchuan vaibel che jali ni somli pakhat crores ni somli pakhat zet financial year kalta khan kan sarkar no kan puk manani chuan adot le kumin chung hian vaibel che jathum somruk pakhat awain nikum le PM sarkar no kan puk ling to king khom hi vaibel che jaruk ania hei hi kan sarkar ina puk tura kan ro mane budget a khanda sa ania nachina fiscal deficit kan ti kan in dai lo na le capital expenditure tura ta na kan puk kha tuna hen equated monthly installment kan ti mai thattina ke mani ina puk tura ro man na hi tentative program hi RBI website sa khana omveka vaibel che somsari thatin chu chuanin kan labor rule tur nisi na kan soi vaibel che zali somruk zet mai capital return ngai repayment ngai kan nei te khang debt servicing atana kan mamote committee tur khan vaibel che somsari zet mai thatin puk turin han ro man chomeka chu kalbok ani ti kha kan soi duwa sarkar thara te big teng budget present anin huwa financial year thar sang ni pali somni panga hian ways and means advance voi khat ma thathum chung first quarter le voi ni thleng kan la lovani kan lak thei bi ka hi special draw fan hi kan sum din hun tetle ma hanzia ve dewa kan cash mismatch te je vain RBI in minon revise saka apma special draw fan vaibel che somnga parukte tamber somriat bin phalsak thina kha vaibel che jani somnga paruk loi mai man du hununa man thei tur kha minron phal sak nge ma se kan lakmang ta chuwang lova hemi special draw fana tang hian trum ni che june kha ni thum vaibel che somli pasari ni thumatan kan puk zwaya july kha khan ninga vaibel che somsari pathum kan puk le zwai boka abak hi chu po special draw fan noya lani in kan limit 10% 50% po kan lakmang lo nge normal ways and means advance pay chu voi khatma sarkar thara hian thali chungin kan la khoi lawani te kha ka han soidua hemi chunga hian normal ways and means advance hi vaibel che za som ko pakhat kan limit ani thina hei po hi zani som paruka thamasa khan miron ti san sak nge ma se kan lakmang chin lo ane an soyang hian ne ngama chen hi chu ani lo kan din hundik tak khlaya kha han soi fiana pani se